Evo čisto da se vidi kako počinje naš današnji hajk na Hvaru. Od tunela onog hvarskog od Starigrada do Hvara se skrene prije tunela, se uđe na put i onda evo dogodi se ovo. Naleti se na velike grmove maginja i evo mi ćemo sad ovako malo sebe razveseliti. Jer je pa gle, put na Hvar, a nije to kratak put. Gospodarice, evo ovo ti je jako mekana jedna. Čekaj, malo ćemo se pomaknuti. Tako. Evo vidi, ova je lijepa. Su dobre? Odlične. Evo još jedna. Evo još. I ovdje dole dvije. I to će biti dobro za početak, ha? Za početak, da, dobro. Dobro jutro. Dobro jutro. Naš današnji hajk, eto, na Hvaru. Već ste vidjeli kako započinjemo. Ovdje čak ima ovih maginja iz auta se mogu brati. Što nas je jako razveselilo. Neće biti predugačak, bit će to kratko, ali slatko zadovoljstvo. Odjedno možda pola sata, 45 minuta sve ukupne zabave. Evo ovako sa morem u pozadini. Biće to jako lijepo. Da. O, da. Ajmo. Ajmo. I eto, još skoro nismo ni krenuli kad gle. Vidi. Ljepota. Milina. Pčelice. Pčelice uživaju. Hvar već jako dobro znamo da je lijep s mora, to je sigurno. A ovako s planine, odnosno brda, je to onako skroz druga perspektiva i odlična. Gledaj, draga, da smo mi pravi hajkeri, mi bi opičili odozdola. Jel to Sveta nedjelja ili tako nešto, jel da? Evo, gospodarice, dobro si ti njih našla. Jedna markacija, druga markacija. Pićemo mi tamo gore. Stigli smo do ove neke kućice, postaje. Ima neku komunikaciju na sebi. Biće da je nekakva meteorološka ili nešto, a? Evo mjesto za našu naljepnicu. Dobro, tu ćemo se negdje pozicionirati. Eno križa i eno Svetog Nikole. Či još malo. Jupi! To je to. Kaže Sveti Nikola. Dobro. Šta je to onda tu kao najviši vrh? Dobro. Eto i velikog križa na Svetom Nikoli. I još onda imamo tamo sad malo do kapelice. Interesantna spomen ploča koja objašnjava ovaj veliki križ. Naravno, pogledi su očekivano čudo. Kapelica, skroz simpatična. Ne znam, smo vidjeli da ovdje ima zvono. Kako kapelica bez zvona? Kako to može? Ne znam, traži. Kapelica. Da, krug oko kapelice je super. I Pelješac i skroz dole prema Hvaru. I Biokovo. I s ove strane Brač.
Vidi se dole Bol, Bolska plaža i najviši vrh Brača. Eto, kaže umorila se, kaže. Nisam, ovo je bilo melem za prvo oči, a onda i za nogice. Bilo je lijepo. Nakon par dana malo žešćih, težih hajkova, zaslužili smo jedan ovakav skroz lagani, onak, Jesmo. lagana šetnica, Zagrijavanje. po Brežuljku gol, po Brežuljku dol i super je to. I to je to. I još ako danas uhvatimo trajekt za kopno, bit će to ko bok. I evo nas doma. Bog. Aj bok!